nandi ni Deputy President Rigathi Gachagua amwe na CS wa Trade Moses Kuria barabombete kuthwa bakionekana bari na ndwa ya miario gucokaniria miario mtandaoni triggering resignation calls for the former Gatodo MP na renandi bakuri Moses Kuria akurwa nombe kwithirwa kinya hakiresign kuma kirigite gikigia CS wa Trend iyo ni chine nkiretwe kanya kambere buru na miario yao mwanya ni kuona miario ya David D ni kuona miario ya majority whip ndene aki uria ni boni halwale ni kuona miario ya Deputy President Rigathi Gachagua na miario nayo ya Secretary General wa kiama kia UDA niwe Cleopas Malala amwe na CS Trade Moses Kuria. Hiyo nicho chikaratasi nega kambere karatasi noga kambere kwina mantu ja kwariria ja cost of living Mboru Ali from Kibaki who rules pre-book President Tonde na rana ndi mutongere wa Nthiguru William Ruto erumbite kuthirwa akiurua kwithirwa akiromba nkwaga ya kana agitegera nkwaga ya kuma kiri utongeria bwa Kibaki kwija utongeria bwa Uhuru nteto ichi karatasi ne gatutantatu na kamugwanja kirengathiti nje karatasi ne gatuthatu kwina mantu ja I was intended to marry governor's son claims a woman kwina nteto chiariritwe karatasi ne gatuthatu karatasi ne ga 10 chipu gali not so soon mezi farmers one kana arimi ndi bampepe ne boretwe ati gutumba kuthura kwina makwa maguri ja mutu rua ko ne bombete kuthura bakirwa gutithira kwina chipu gali Kagame to run for the fourth term kirenteto chia Kimanthiguru Paul Kagame urene president wa Rwanda akomba kuthura akirunga magitene giki kaire itari ya weri ya jana bitikiria mbithiro ngitegera karatasi na gatwire kirengatheti ya The Standard karatasi na gatwire kwina nteto chia riritu aja rugono rwa Westgate private guns to join national security infrastructure na dagutwika nyuma ya miaka 10 mithiru ikurukite aithukiri kana aithukiri barabombere kuthura bakithukira mall emwenterejia Nairobi bakiuraga antu 67 na bangi kwithirwa baguraritwe na the front line before the police and military personnel arrived were the private security guns on their normal duties bamwe bombere kuthura bagitoturo bwawe kiri mall area ya Westgate ire interejia Nairobi Westlands ne uria kuombete kukarite kana ni uria kwari ntukweje ne chonto to chiariri tweja kagitene gaka na uria abara bombete kuthura bari security bara beki kiri knowledge uria bombere kuthura bagichitaniria bamwe batotoro bwawe kagitene kara barwaga na magaidi jaja nteto uchi karatasi ne gatwire karatasi no gatwire kuritwika Kenya kana Nthiguru Kenya gukurukira Interior Principal Secretary Lemo Domoro nyombete kuthurwa ikitwangwa ataniro nkuruki na Nthiguru ya China ni ukumba kuthurwa bakirwa na wagagubwa ukaria kana kagitene gaka kiaria kiri ministerial round table at the Global Public Security Cooperation forum ire interegia China Mr. Umolo na rombere kuthurwa agiuria kana akiromba intelligence bomba kuthurwa na joint security katikati ka Nthiguru iji chigire ira ni Nthiguru ya Kenya na Nthiguru ya China karatasi ne gatuthatu nako kenda mwekurumwa alitwa Elizabeth Amwai wa ukuru wa miaka 33 uria wombere kuthurwa akiwa miaka mithiru she was storing by her house help when she was only 8 aurire kana ayirwe ni mwari uria wandiki kwa mwari wa uria wabaitaira ngugitia nyomba aombere kuthurwa akia mwana uju ene ukuru wa miaka 8 kuritwika ntuku inka inyuma ya kura kwawe muthuganirwa uju nombere kuthurwa akigwatwa ni Boris na batomba kuthurwa bakimuchokia kiria chiari bawe kaire na mwana uju atomba kuthurwa kinya akionekana nikagitene gakombere kuthurwa agi muthuganirwa uju akingirwa mieri 3 ndene ya Kabete police station mbere yawe kuthurwa akijukua na gwikwa Nairobi Children's Home mieri 3 nyuma ikwa kiri Ministry of Charity Uruma we a woman called Coletta adopted a naomba kuthurwa kiewarie twaringi Rose Mumbua Muendo Mike Mberera Mr Director akirie biu bikwaria na
kire miaka 25 mithiru mumbua nombere kwithirwa akiura na atiganja yawe na nandi kuritwika kiri mwaka jwa 20,000 kagitene kau nombere kwithirwa akiadoptwa ni rugono rwa mwari uu rwariritwe au nawe governor had intended me to marry son kotitonde kuritwika nandi mutana wa governor wa former governor nombete kwithirwa akiurua kuria school fees na maintenance for his 3 children kana kiri ana bawe boba thatu ni kagitene gaka the children court kana court ya ana nterejia Nairobi irombere kwithirwa ikirestrain the man from taking children away from their mother pending determination of a custody dispute. Rugono rui rwariritwe au atiritwe ni governor uriku lakini kuritwika ni former governor mutana wawe aja karatasi negatona kwina manto ja Moses Kuria sacking grow as public expert with the DP depends nikagitene gakanande gukuonekana kwina andu achia miario gatigati ga trend CS Moses Kuria na deputy president Rigathi Gachagua iria tumite kana itigite antu ba Mount Kenya kana siasa cia Mount Kenya politics ciambiritie na bato na ndene ya kiama gia Kenya Kwanza nikagitene gaka mutongeri wa Nthiguru William Ruto oritwe kutia gwita cabinet secretary bawe in order and however the louder the call grows the more acerbic is pronouncement becomes yani mathaja makai yake nyuma ya bo kwithirwa bakiurua kugwata ndome ciao kana nyuma yawe kwimba kwithirwa akiagurwa agwate rume rwawe ni deputy president na Kakamega senator code for sacking Kakamega senator uria ni Boni Khalwale kumba kwithirwa akiuria Moses Kuria ombe kwithirwa akieberwa ngugine izi gukurukira Twitter account yawe ni miario mwanya iria yombete kwithirwa ikiario kana miario iji yombere kwithirwa kana gucokanire ku kwambiritie igita riria Moses Kuria o trendene ya Twitter account yawe na kwariria manto ja gwitia na kwina makwangarama ya maguta aja Kenya na karatasi negato tano kuritwika nande kiama kia UDA kibati kwithirwa gikitheria nyomba yayo mbere ya ithurano bia mwaka jwa 2027 kuritwika the turmoil and power struggles within UDA kana within UDA niombete kwithirwa gipromote President William Ruto kwithirwa agita a national governing council meeting kana nabati kwithirwa agita muchemanio jwa Nthiguru jwa member ba kiama giki kia UDA na ikagitene gaka kiama giki kionekanite gikiringithanwa na andu a mwanya kumakiria atongeria mwanya na kionekana jakagite na kana jakagite rungamite uria kwagirite gukurukira baluga iria randikikire members who comprise the national executive committee abunge mangavana senators na MCAs baugite agenda is President Ruto's keynote address and the elections ntotochi karatasi ne kauga totano nawe President William Ruto nambite kwithirwa akiurua ategere utongeria bwake baki amwe na bwahuru gutigira na kunyia gwitia kwa ngarama ya maguta neu expert bombete kwithirwa bakira Ruto it is 1 year in office mwaka jomwake nyuma ya Ruto gutonya obechine na administration yawe nionekanite kwithirwa ikikuruka buru na igita ria Uhuru na igita ria Kibaki kuritwika the Kenya Kwanza government iria yathurirwo mweri jwa 8 mwaka muthuru on a platform of growing jobs and ending high cost of living niombete kwithirwa ikiargue that overturning some of the policies will stabilize the economy and tame run away debt kana bombere kuthura bakiuga kweberia subsidy imwe ikomba kuthurwa ikitetheria kiri gucokaniria uchumi bwa Nthiguru ya Kenya nikagitene gaka maguta ja kuonekana jagitia kwa kiwango giki na igita ria maguta jaititie na ukajaitithagia Kenya ngarama yonthe ya uturo kuritwikana ndi petrol ni ititie na kire VAT iria kugitwa kire petroli per liter ni 29 shillings iria ni 13.7%.
manto ja maguta ni jariritwe ukiringathĩtie iji karatasi-inĩ gatutantatu na rugono rũu nĩ rũijĩte mwanka karatasi-inĩ ka mugwanja. Karatasi-inĩ ga tunana kwina atongeria bakindini ibombete kuthora bakimeneria thirikari ya Kenya Kwanza nontu bwa gwitithia ugoti nikagitene gakanda the umbrella of the Church and Clergy Association of Kenya. Atongeria baba bakindini ni bakwenda kana ni baitite mukana nontu bwa ugoti bubwingi bura bwitite na mbere kuthurwa abokigitwa kiria Kenya na gutigira akenya baba ingi bakithinikaga sana gukurukira chairman wa kiama giki kana gukurukira chairman wa gikundi giki kia atongeria bakindini niwe Bishop Anson Denda noretia thirikari muno thirikari ya Kenya Kwanza guchoa njira ingi alternative tia gutigira ni bakuraise revenue kana ni baguraise revenue mbechire bakwenda nkurukia gutigira nkurukia kuongera ugoti nteto ichi karatasi-inĩ gatunana nayo chiringi ya Kenya nitite na mbere kuaga value na kugwa kabisa against the dollar onde dollar nayo itite na mbere gwitia ntobora botigite bokiongera debt stock and debt repayment in terms of local currency. Akiaria controller wa budget Margaret Nyakango in the National Government Budget Implementation Review Report ya mwaka jua 2022-2023 na ugite public in debt stock recorded 18.8% growth kumakiri 8.6 trillion reported kire mwaka jua June mwaka mudhuru mwaka 10.25 trillion kire mwaka jua June 2023. Teto uchagwita na kugwa gwa chiringi ya Kenya chiariritu au karatasi-inĩ ga 10 barirwa don't expect cheap ugali because of high fuel prices farmers won kana nande harimi ni bori tyo bakerigira maguri jamu tujua jua nkima jomba kuthojokina manontu bwa gwitia kwa ngarama ya maguta nekagite na gakaremi intere chia north left have said the high fuel prices could negate gains achieved through fertilizer subsidy kuritwika nande magurija fertilizer kwinikwa ijarombere kuthura jagi kabanira na gwita kwa ngarama ya maguta na kwa gugatigira gutina kwina makwa mutu uria kurerigiri kana gutina kwina kwa magurija mutu uria kurerigiri ibagukira high cost ya diesel irera itire na chiringi 21 mwanka ya kinya magana jairi per liter in the region komba kuthurwa igitigira consumers will continue pay more for staple food bomba gutigira Antony bakugura mutu na mbecha inene kana inyingi sana tutoje karatasi-inĩ kau karatasi-inĩ ga 11 ni nteto chia kibiashara 12 ni manto ja bill 6 to make sign language a compulsory subject in school kuritwika nande ana baraba kuthoma ndene primary schools Muruama no bombe kuthoro bakithoma Kenya sign language na as a compulsory subject iva proposal yendekithia ririkitwe mbere ya mbunge riomba kuthoro arikia mukirwa na gukurukwa ndene ya mbunge aritwa ba primary bakomba kuthoro bakijukia sign language ja compulsory subject kirema chukuru ja Kenya rugono runi rwariritu aja karatasi-inĩ ga 12 ni bili ilia irresponsible ni nominated MP Amkal Humi uria ugite despite being a national language alongside English and Swahili a sign language has been regulated as a third wheel kuritwika nande nyuma ya Kiswahili na Gichungu sign language ni batikinya kwithirwa igikumbatirwa na njira inene ndene ya machukuru nabo kuru barabaturaga ndene ya majengo ja Nyeri town bakomba kuthura bakigunikana at maternity hospital in the CBD kuritwika kire kurugurwa kwa maternity ya Nyeri hospital deputy governor David Kinaniri na ugite county government ya Nyeri ni umbite kuthurwa igika utungata bogi mabwa mwiri
mbere kabisa kana nebu ejokiritie bobo nene kabisa na gwatuika na ndekuru bo bakagunikana maternity kuma ndene ya cibitari ije. Karatasi nega 13 ni manto ja Taita Taveta kana ja county to showcase its vast investment options. Na rana ndego tuika county ya Taita Taveta ikomba kuthoro ikionania miunda yawe na utonga bwayo mineral deposit tourism site na ruji fresh water bodies kagitenega trend fairs slated for next month. Muthenya jwa igoro ngavana Andrew Mwadime na raugire bena ranch inene tia kurithia and leather making lakes chala ni utonga bwa county ya Taita Taveta burabu kwamba kuthura bukionekanwa mweri twetete. Gatheti eje na cartoon I am fired up sucking benefit ni cartoon iria ja nombe kuthura kigura no gaitegera cartoon eje kiri woni bwa mwandiki kuri twika atria kiaria Elias Mukua ariuga only fools can believe higher tax will turn around the economy. Ariuga ni biake bati gwitikia ate gwitia kwa ogoti ni kukomba kuthura gukigarura economy ya mbiguru na kwa unareganite na ontobum. Tugeta kire leaders corner ni tukuona Gachagua right in calling on leaders to tone down. Deputy President Rigathi Gachagua na kuonekana agitia kana akiariria atongeria kwithirwa bagitegera ndume ciao kagitene karaga kwaria na mono miario ya Gachagua yerekeretwe kiriti trade CS Moses Kuria. Women need mantoja biashara ijariritu au na ugore ngatheti ijo komba kwithirwa ugitegera nteto cia biashara na nteto cia misetho ichiariritu aja kwina rugono rwa kuga this is for my fallen soldier I miss you. Eluditwika Ondongo lost his mother prior to the Olympic qualifiers in Zimbabwe. This was first outing with the national rugby team. Shujaa ni muchethi uju uria ukumenyekana ja Patrick Ondongo uria wina ukuru bwa miaka 21 muchethi wa mubira kujua rugby nombite kwithirwa akiarirua au na rugono rwawe ni rwariritwe au karatasi-ini gaka ka 39 kirengathiti ya The Standard. Manchester City ni rombire kwithirwa igisurvive as Barca close narua kwina michetho ni michetho ria rombire kwithirwa igichetho muthenya jwa Jumaine. Manchester City, Barcelona, AC Milan nimbite kuthura yariritu ejerikana ni EPL no ugure ngatheti iyo ibwega sana Mr Director nonto bakuone nkeria ngatheti ichingi na kinyeo kametegera na njira inkwi ngatheti ya The Daily Nation kuritwika not so fast Mora will you marry me. Kuritwikana ndi world 800 meters world champion Meru Mora atajekira ke mweterete ndene ya Jomo Kenyatta International Airport kagitene kare agendi bange bare abakinyukaga ndegene yo kuri utuko bwa Jumaine na la timu ya Kenya ya matuki ba Kenya abombere kuthura bakiurwa gutigirwa kanyuma akagitene kau ne baetikiririe na kutigirwa kanyuma na gitarira bakinyukaga Mora was confronted with the surprise of her life nombere kuthirwa agiproposerwa au kienine kia ndegene karatasi ka 36 kena rugono ruru thongi sana kagitene kau ngatheti ije ni aririte mantu ja Moses Kuria na Deputy President Rigathi Gachagua nteto ichi karatasi na gato na tutumba kuthatu gitegera kairi nteto ingira nkona inengeretwe kanya kambere aja record 3.5 million to sit national exams this year ni arito baraberigeri kuthura bakithithia igerio bia KPSEA kirane kia grade 6 KCPE kia kirasi kia bidana na KCSE kirasi kia kigerio kia form 4
ngathĩti ĩjĩ ya Daily Nation yarĩrĩte manto kathomba lakini na njĩra ĩnkue kwĩna the pharmacy and poisons bond PBB has reckoned an oral drug used for bringing down children's fever and to relieve pain kurituika nandi ni bagutwana na ndawa ya kwithirwa igitetheria kwinamia kirutira kiri ana na kwithirwa ikithiria ururu kiri ana rugono ruru rwi karatasi-ini gatwiri karatasi-ini gatuthatu kwina family of a man shot during protest appeals for help kurituika kagitene karia kwari na maandamano ja kiama gia Azimio Frederick Onyango nombere kwithirwa akirathwa kagitene gaka na akua ndene ya Nairobi igitarire mukaira utungata bwa ugima bwa mwiri kuritika ikethirwa ni aije that taking part in the July kuri tariki 8 kagitene ka maandamano jaja ukethirwa Frederick Onyango na aije arenge karanja kwawe na mwekuru wawe uria wari akwi kuewa mwana mieri ina ejete Onyango nari na ukuru bwa miaka 31 na imwe na kurituika na imwitithia wa marori na gwatuika nari muthingatiri munene wa timu ya Gor Mahia na aturaga ndeni ya Busia na family yawe nombere kwithirwa agitoturo bwe na kagitene gaka na ndi muchiju wawe nijo kwariria bomba kwithirwa bagetia kwithirwa baki a compensated nonto bwa mwana wao kurus uturo bwa kagitene ka maandamano karatasi gato na kwina nteto cia miario gatigati ya Rigathi na Kuria ciariritu au Azimio talks team to risk make all break measures today mutongeri wa kiama kiregana na thirikari Raila Odinga na kwariria team talks team in this morning heading to the Bomas of Kenya with a list of interim measures na kwenda bomba kuthura bakiendekithia maendekithia jao na jomba kuthurwa jagitegerwa ni thirikari ya Kenya kwanza nawe mutongeri wa nthiguru William Ruto nombite kuthurwa agitegerwa na gucokerwa nkatho nonto bwa wendi bwawe gutongeria a United Nation backed security support mission ne kagitene kau president araragia nterejia New York City na nombite kuthurwa agicokerwa nkatho nonto bwa untubu mantu ja Westgate jara tutegerere gatheti-ini ya The Standard jariritu ndene ya karatasi gatutantatu kirengatheti eje akwitendi suspect remains missing 3 years later naragutwika muthuganirwa munene wa mbithukirwe ire ya Westgate kuritwika nandi naombite kwithirwa agichuano nawe miaka 3 mithiru ate kuonekana karatasi-ini gatunana controller wa budget akiariria gwite na kwina makuangarama kwa chiringi ya Kenya nombite kwithirwa akiariria mantu jao karatasi-ini ga ikumi ni mantu ja kibiashara 11 rentore on the spot over Ruto land onda nandi kuritwika CS wa agriculture noe mithika rentore nombite kwithirwa akiorotwa biara nyuma yawe kwithirwa akiremwo kuhona yendekithia ria mutongeri wa nthiguru William Ruto on directive kueberia case from a court that has grounded the operations of the Midlands Agro Processing Plant in Nyandarua County ne kagitene kau rentore akuonekana aregete kana akurukanite na yendekithia ria mutongeri wa nthiguru ria kwithira case iu igamba riu rikeberwa ndene ya koti ria gutumirwo kwa munda jum nteto cia biashara katuni iri aja baba the sixth bagichethaga kandi na kandi iri guchethwa aja ndiona kinya baraba mugwete mbaru kinya bone baguchetha kandi ciao cia gutigira baba akwa the sixth kwina wone bwa mwandiki tugita kinteto jia kima county a boy starring at jail time over 25 million unpaid wages narana ndego tuika gavana wa county ya Baringo niwe Benjamin Chemoi akiariria bunge akiariria members ba senate kana committee ya senate nombite kwithirwa akiorwa
kana nategerete kibungo kia miaka iri nyuma kana board ya ngiri igana nontu bwa kuremwa kuria salary arrears iria chiri na chikinyete shilingi milioni 25 kiri staff ya county na water companies. Kagitene kau akiaria the development comes after it emerged that the farms Kirandichi Water Company na Eldama Ravine Water Sanitation Company ibako staff bao 25.5 million salary arrears kuma mweri jwa inana 2018 mwaka June 2021. Nteto ichi arere tuau nabo ituronere kiringathiti kana iturombere kutho tukiona rugono ruru a developing story kuma county ya Omambe nare na ande alitinguge ba county je bakwenda kuthura bagetiga bagetiga guitanguge nyuma ya gavana wa county ya Omambe Gladys Wanga kwithurwa ate kuhona kana kwithurwa ate kinyanirite na ate ingitie wirane bwawe kiri aritinguge baba baugima bwa mwiri ndene ya county ya Omambe. Nteto jia Kimanthiguru, Saudis and Houthis hail peace talks on Yemen. Kwena ruaria rwa thiri gatigati ka Saudis na Houthis. Kiri nteto jia kibiashara, Mount ja Treasury says take over rules for dormant assets. Ntekona ndina chama ingi kinyanga thitije ja gutegera kirenga thitije ya the Daily Nation. Nteto jia michelo ni ciariritwe na mumatukio juri ogwitwa Meru Mora naretikiriria proposal irera mwithire ja surprise kiri uria uramu proposaira kagitene karia barombete kuthura bagicoka ndene Kenya kuma mechetho iria baraumaga guchetha ne kagitene gaka barabarari na bwa barombere kuthura kinyabo bakimaka the man at the center of everything aretwa Richard Lagat narombere kuthura agichitha himself behind a group of people barabarombere kuthura bagitan to the airport to welcome their threatees. His best friend who has been tasked to deliver the precious parcel added it to him. Kuritukana ande Kenya na threatees were finally allowed to disembark from the plane. Lagat naraturirie erure yawe na kuria Meru Mora kethera akamba kwithirwa akimugura. The moment underlived, the excited crowd made a way forward Meru Mora uria utari na clue nembio igwita na mbere. Nekagitene kau kuonania akirira methori ja gikeno ndene ya Jomo Kenyatta International Airport nyuma yawe kwithirwa agiproposirwa ni Richard Lagat. Surprise yu rugono rui rwandikia au karatasi-ini ka 36 nombe kwithirwa ukigura no kuona uria kuretire gatigati ka Meru Mora na Lagat. Nteto cia English Premier League kinyacho ciengathiti-ini iji na nteto cia rita baraba ukarira kigerio kia mwaka juju gukurukira PS wa education niwe Berio Kipsang ni ciariritwe karatasi-ini ka muthia kiringathiti iji ya Daily Nation. Naibwega sana na uni ondarikirie jari mangathiti-ini rukirirwo narwo gucokeria nkatho nontu bakuthirwo gwatanirite nani ukiumara ugachwa ngathiti iji nombe kuthirwo gitegera nteto iji na njira indaja nimbitagwo Nancy Ndogo tinda bwega.